haray nane on haali ko jangudon kon golle modon den ka leydi do haray si won oni hande sukabe sakkitabe ardobe den andi vague d'immigration on hino arede buyi hara kadi ko accinobe jande mudum ko hondu woni conseil mon on e sengo ben don nulal modon ngal e sengo ben don ko hondu wasiyototombe e ben don harabe natali e piji gonto ma be andadal won onon réaliser ben ko wawi wonde komi innata araydo wo sa yalti ko men andu haraybe sabborima ton mais no ɓe sabborima toon na non ƴettirta piiji ɗin na hawjugol ara tun inna ko fi mbuɗi tun sa ari ko darugol no wawira haala pays ko hewtuɗa woto wawa haala par ce que nder wawugol haala a heɓay sabuji buy 1 2 dara kadi ko métier hombo wawata wadde no wawira moƴƴa si a andi ko ɗeɗo métier yiɗuɗa jokkaɗe ɗo no moƴƴiri par ce que ɗo métier jamfotako sa wawi métier a wawa resisugol vite 3 ou bien waɗa jande ko anduɗa wo ndeɗon jande a hiɗinde a waway ndeɗon e nder duuɓi hayso ko 5 anda ñande gaynoɗa ndeɗon wo ñande fuɗɗiɗa golle retard ko waɗɗa kon fo a waway resisugol donc min ko ɗum mi conseillata jama on yo wakkilo hiɗa janggugol hiɗa waɗugol métier mais jokka série har acca innugol oɗo pays ko rasisiɓere non tanki a wawari haala goɗɗo mo hiɗatama mais sa wawi haala makko kon mo hiɗete heɓa kadi sabuji min komi exemple frappant min mi arno ɗo mi nawni mi ɗumanni mais ko italien jo wallitilan han mi wawi janggugol mo windino par ce que mi adonino e langon donc mi conseille mo be si ari e pays ka ndar ko yimɓe wolata kon accuɓe waɗe en taw mais koɓe wolata kon sa jokki ɗum ɗon a wawata jokkugol hay fuy waɗu ko anduɗa wawa e moƴƴalngol ma surtout formation e ekkitagol haala kan bisimilla aw haray sukaɓe on naninoɓe makiri noon piiji tati mare mandi to ɗon haala kan woni ɗengal ngal mo wawima e ɗengal haray o wawima jangge métier hewode ko wawɗo min ɗum ka page an ɗo hay ñande yagal mo andirima ñande yagal ha hande warata domugol kama ɓay haray mo andi so acciɗo ɓiɗɗo makko a ñamaymo ɗum ɗon kadi ko buy noon awa yakka seede moɗon wata on tewto tun faale jawdi doga noon wata ƴawan ha seɓitoɗa anda hoorema sa habbi ke leydi ka futtata awa yakka seede mo joni noon ɗo andi mene haray ka pular men ɓuuri dakade mi wanna on ɗo landu daɓɓum fi ko yowi haray nde ñalade ɗo dara onon kadi ko honno wawaten e yewtirde woni ni duuɓi hiɗon ka leydi ɗo e haray hande ɗo mari fayɓe ma ɗo mari taniraɓe e si tawi pay kummoɗon landike on ɓenni baba ko holno innirte bonne fête d'indépendance e pular ko honno wawaton e yewtirde ngal ɗo ko salima fo fête d'indépendance ɗum no fof wallitotol mais ka ko non ellala ɓaynano ni koko honno ko kaka saare ko ya ñandu ɗon ɗo ɗum noon no justifie fof quoi donc ok ellala haray min weltike min weltori haray ko nodduɗon men kon e ambassade on e rôle ji ko jokkuɗon kon e ko wonɗo waɗande kon e ko yewtuɗon kon kadi sa ko jonɗo men ɗo kon meɗe yeeli kadi hara suka e buy waway iwtirde ɓaawa moɗon jokka jurol moɗon jokka haray batteji moɗon fi yo wawu heɓude kañum kadi faaleji hewawgol heɓugol kañum kadi lawol muɗum albarka moɗon haray on weltanama on jarnama on sannama menen kadi mi weltani on buy par ce que ɗiɗo média ji wawa e wallugol wawa conseillégol par ce que son waɗi diffusion mum on jama buy ko anda no wawa e andugol donc onon kadi on weltana buy Allah okkoɗon faaleji moɗɗi wawa on kadi jonnugol plus de chance e ɗe golle vraiment albarka merci et on weltanama harayno mi wirta noon pular ngal ko fina fama famina remen tun Allah sankay ɓay ko yeeso weeli e nge sayi si Allah jaaɓi